akagwe ko kufuhirira umusoro gw'oburo gukoma kabiro mu mashyoro cyanje nyom district ya Shema ahabina z'abaroho n'ubacondozwaho batahirira umusoro gw'oburo batyo bakagufuhirira gukoma kumanya mbazi ogubatiremo obana round up obaba mbazi bakagwiha yitwe twaza kushanga twashanga oburo n'ubusyano bwoma twashanga oburo bafuhirira bakama b'oburo n'ubagera ngo bakapangisita keri bitu n'ubagera ngo mu kuhinga kwabo hina babashanjireho bakabarabura ngo bashenyeze urumwe bukoko bitu tubaracifireho yajya tumwashenyeze urumwe bukoko namjanta gwenchi twasenyeze urumwe bukoko nsecurity roho ertaiti hat security tebanze ka kuombekera ntatsi nindaro mwawe ninga nindaro muzi yabana banje twatambikira na step gambo yagenda mbwe twaboburo bwakura kubire twabe eryombera twasanga oburo bufuhiriri tugambireho na mukama witaka owarpangisa abahinjaba tariho mukama waryo ndijo ukariyahi ngarisigerwa mushija wanje oha Antonio tibyampansha so abo kwenda kurukwaka bomba abwenche biza bakenda ngo barukwaka tenku cyamanya aha wachi ekintu cyo ninkimanya abo bakandira isumu bwarga kufuhirwa nabaja ngo ejo ni kesi ya polisi baza polisi kandi kinkushemerwa bakazayo baza polisi kinkwesiga ngo polisi riyo ne handling ishongizo nyewe nesa abo bushoborozi kunyamba abasisire msiri yanje kandi nyenda abakwati abantu nibatekateka ngo gikorwa iki nicurugirira hamuhondano yomaka takwa haruhe kintu ekikirizeyo ombishangwe kwije mu office yanje nimishangwe kwaterine ndobutabango bwumaka ejo ni nyingi tinga kubiya konka ningezaho nyowa aho kwanje aho hareba aho ikindi ningamba bakukimanya nabakimanya nyone yaza kwimugo mukasheshe aha ninshanga abantu 20 kugarra higuru mbwe tusobirwe tusaba government tuyamba abo kuba turyo ntubona ati nyine naco kurya kizogwa twire natemagure ibintu byanje natema rutoke natema imyani mwena kuratire no buro bwanje himpangise nabwe yabwoke so mbazi nyonkore ki wareba umusoro gubafuhirire nuko atobusasi kandi abantu benda ngo polisi ecyaha mwanyugu etaho mu nshongezi amakuraga gashakwa Sheikh Abdulatif.